Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hai, wat ta ka plengja ka jongi. Wat kenjat ia ka plengja ka jongi. Kat kong ka notification ka order ka nakadisi ka panmi menen. Long ba. On siya ano iki local taxi. Bo niya odd even. Babandrung siya knailat bat siya matpram. Tekamot hakas ni Monday kepada si odd kikali kibrendu kipakot au even number kinumla arosyo bandrung hapo bibi batpran kemudian si baar kibaya even kibarun kali odd kinumla bandrung si bibi batpran hatu bisuya be kum kita perlu lada kali ka an ka trikam kamperu bat kato ka an ka batrikam hakapor covid ka bangi license tio kali namle na Uwe batre bansong kali tengah kasiri kakali jonga ada kakali even number hakasni odd number ngami naranja uwe batre ubo habane siya matpan hatu pasnya untre bansong dangro kasiri hatu kani kabli kani ka anbi haka permit ke jongi klan tho ba os hakano ka schedule bagihap ladalong bagihap ladalong ko sikero bagisya kanya ni tangay sin sitio amna ngum kata hatu kanan amnam kabukom kata atau balaigan na kaliang kasorkar pipay kamat tang sini local taxi hasurap hindi tangi taxi ko ya hasurap tangdong shoot kaya impat dakajin suskam nakaran ni rapor day kit local taxi ki papangkap niya ay kasar kajing kiyo jogi series jogi nomor kali kaday na kajing karay kajongki kali simet hakajing sisya nakaliang kadisi kadang penjari or even iki kali simet kan lada kali simet kabo ayeng lada bimi israp ka taxi biometer kadang ni kata taxi biometer ni ngiget sawat upas njar po kali lada ngisong ni no ngi hieng sawat ngi upas njar kila bimi kali lu kadang ni kata putra ngam musko asyo pan sibon order kali benda hot hakat ko kali ko order laong kadisi kang lasukhya ni katong high court order PIM number 17 of 2021 hot hari ka katong kali ka PIM lakaran